Muraho neza nshuti zanjye, iyi ni Arico AI TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi nongeye kuza kubabwira amazina meza cyane twakwita abana bacu b'abakobwa muri iki gihe cy'ikinyejana. Ni amazina meza atatu ndetse n'ibisobanuro bwayo. Kurikirana channel yanjye ya Arico AI TV show umenye n'ibindi byinshi byiza ku bana bacu, uburyo twita ku bana, uburyo twabafasha. Uyu munsi ariko nahisemo kubabwira amazina meza noneho twabika ajyanye n'icyerekezo. Tujya twibuka ko mu kinyarwanda baca umugani ngo izina ni ryo muntu. Yego rwose, aya mazina rero ni amazina nabatoranyirije, ni amazina 7. Ntuze kugenda udakurikiranye video yose kugira ngo urebemo ibyo wakwishimira, ibyakunezeza, maze urihitemo uzaryite umwana wawe ukunda cyane. Twagiye rero ku mwanya wa 7 turasanga amazina Shami, Vala, Alina. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, naho Vala ni izina ryiza cyane rikomoka muri Norvège. Iri zina waryita umukobwa wawe, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo uwatoranyijwe. Naho Alina naryo ni izina ryiza wakwita umukobwa, rikaba rikomoka mu Bubiligi, rikaba risobanuye ngo amahoro. Shami, Vala, Alina. Ayo mazina ni amazina meza yifuriza imigisha abana bacu, akomeza kubaha icyizere. Mubona ko yitwa akazina keza rwose naha confidence. Kurikirana video yose rero umenye n'andi mazina meza ndetse n'ubusobanuro bwayo. Twagiye ku mwanya wa 6 turasanga izina ryitwa Keza Kase Anu. Keza Kase Anu. Keza Kase ni izina ry'ikinyarwanda, naho Anu ni izina ryiza cyane rikomoka mu Budage, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo imbabazi. Iri zina kandi Anu ushobora no kuryita umwana w'umuhungu, rikaba ari izina ryiza cyane risobanuye ngo imbabazi. Yego, urumva ko ari amazina meza cyane nabahitiyemo uyu munsi kandi akwiriye kwitwa abana bacu. Dukomeze rero no ku mwanya ukurikiyeho. Mu mwanya wa 5 ndatekereza ko hari amazina meza cyane. Turasanga izina avuga ryitwa Akariza Bella Kuana. Akariza Bella Kuana. Akariza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Bella ni izina ryiza cyane wakwita umukobwa, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo umwiza cyangwa se uw'igikundiro. Naho Kuana ni izina ryiza cyane rikomoka muri Amerika, rikaba rifite ubusobanuro ngo bivuga ngo impumuro nziza. Impumuro nziza. Akariza Bella Kuana. Akariza Bella Kuana. Aya ni amazina meza cyane twakwita umwana w'umukobwa. Tugeze ku mwanya wa 4 turasanga izina ryitwa Keza Tuwila Maula. Keza Tuwila Maula. Keza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Tuwila ni izina ryiza wakwita umukobwa, rikomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka muri Amerika, rikaba risobanuye ngo inyenyeri. Naho Maula ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bubiligi, mu Giriki, rishobora no gukomoka mu Baratini cyangwa se mu Baheburayo, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo uwifuzwaga cyangwa se ukundwa. Uwifuzwaga, ukundwa. Keza Tuwila Maula. Keza Tuwila Maula. Iri ni izina ryiza cyane rero wahitiramo umwana wawe. Tugeze ku mwanya wa 3 dusanga izina ryitwa Agatesi Naz Kuala. Agatesi ni izina ry'ikinyarwanda, naho Naz ni izina ryiza cyane rikomoka mu Burusiya, rishobora no gukomoka muri Ukraine, rikaba risobanuye ngo umwiza. Naho Kuala ni izina ryiza cyane rikomoka mu Buyapani, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo impumuro nziza. Impumuro nziza. Urumva Kuala na Kuana ni amazina yenda kumera kimwe ushobora kwita umwana w'umukobwa. Yego, icyo atandukaniyeho nuko rimwe ari ryo muri Amerika, irindi rikaba ryo mu Buyapani. Ku mwanya wa 2 turasanga Ineza Tova Evara. Ineza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Tova ni izina ryiza cyane rikomoka muri Suwede, rikaba risobanuye umwiza. Evara ni izina ryiza cyane rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urumuri. Ni amazina meza wakwita umwana wawe. Tugeze ku mwanya wa 1 aho dusanga Tuza Lasi Bleda.
Tuza Lassie Breda. Tuza ni izina ry'ikinyarwanda, naho Lassie ni izina rikomoka mu Bufaransa rikaba risobanuye ibyishimo. Breda ni izina ryiza cyane rikomoka muri Ireland rikaba risobanuye imbaraga. Murakoze cyane gukurikirana video yacu rero, ntimwibagire gukora subscribe. Ciao ciao.